Agdungeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Mauricio, awan bagas. Pagsakit man ti ulo ko nagpanunot ako nak. Makamu ka matin Apay masapol pa'y ayang ay bagam kanyak. Kat pangalaak ko ma. Awan mat itid mo a kwarta tadi ka mat agtrabaho. Tikag pagtrabaho nak. Unay ka na ya. Pangala ko may tindanong mapagsibog ko kadag itinatang. Alaman. No kasta, agbisinan ti pamilyam. Di mo la amumutan ti dumiskarte ako nak. Ada ka di damanang munansi di ta farm da? Ammom amang isursuro da kanila kay na. Ay, mapanak man nga rod biit di ta farm da. Tanya ti mapan mo aramidan ijay. Inak mangkita iti mabalin tayo akanan Nagkapoy ka na ya. Ala, isagana mo di paglamawan ti manok. Mauricio, adamanan si daon yon. Wala na. Imbagla digwan. Nang tiliwam iti day tay gamungay amano. Dita, nana. Nakabulos ang manok mi na gitaw. Ay, nagadayon ngay tinakikaarubaan da. Wala nga ron, nana. O sige, panawan kayo, tanay. Aldaway. Sige, agudong akmo. Agudong. Mapankit di mangkita iti kachismis na ata isaw. Napan ka manin lang tiliw iti manok damanang kunansi? Man ano ko nagadumat ti manok da. Ay na, maamuan tulakit din ni manang day tangar aramidam. Saan? Apay ko maamaamuan na. Malaksid bagam ken ko na. Pabantayan da kadata day ta a farm da, taas idag dito'y balay. Bambantayan ta mo. Nga oray awan tangdan ta. Angam kanayo na matan ti mapanmang tiliw iti manok da. Ada bagas. Kunakmat kan ka nga awan. Ti aramidem. Partye mo na ta manok. Tahos tonto isang pet ko ti bagas. Pangalamanan iti bagas. Dita Di mo ko naan nga ulyam jay tawa iti kalkalapaw damanang. sinirip ko. Ket adu ti leben da abagas. Kisayan talang mat iti kagudwa kaban. Manong Mauricio, adamat bakbaklayam akagudwak kaban abagas. Ay, wala ding. Napanak man gimatang dita. Naggatangam ngay. Kano'y jay pay ilit ayan ti paggatangan iti bagas. Adda pagkatangan dita abanda ading. Manungay day ta. Manoy tayo. Ay, limagasot. Ha? Naglakan? Ay, ibagaman no sa dino tinanggatangam, tayo na maggumatang. Ay, panawan ka na ading. Tay, nagdagsan na ito awitag abagas. Ay, nabsugak Makaturog ako nukas niya, nabsugak. Ingkapay mo't sumakdo iti paginaw ko sakbay ka nga agilad. Sikamot na. Kalkalpasan ang anti tao. Agibaon ka adagaws. Siyak tinagluto. Di nakpay pulos tinulungan. Nga oray nagdut-dut laang kumay ti manok. Katsak mati nagdiskitar iti makan. Nagdiskitar ka? Napan mula ang matinala dita farm damanang ko. Apay ti ko nam nalakat agbagkat iti bagas. Kanagiyawid iti manok. Ay talaga kayat kong ti maturong. Ingkapay sumakdo ko na. Pumanaw ka man dito abay ko. Kakita ginawan. Makisakdo akman nana dito'y gripo yo. Wala. Sige lang. Libre pa lang ita. Gaminto no may alawas. Agsingir kami. Agsingir kayo, nana? Wala. Tanagado kayo mat asumaksak do dito gripo may. Agasem ngay. Uray kayo la sa nga pulo. Manuntungay ti bayadan mi, nana? Sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ay sus, nagninamatan? Ay kabaulan nyo dayta. Tado mat ti kwartayo. Tagimatang kayo iti bagasyaw.
Nakitakot nila kay mo idigim matang iti bagas. Ha? Nala, agsakdukan. Ipapasyaw, talibre pa ilaang ita. Agreeing ka, Mauricio. Mauricio! Agreeing ka, kunak! Apay agsipat ka ngay. Agaramid ka na iti gripo tayo. Agpabayad ka nun dananatinay no sumakdo tayo iti gripo da. Unay mo't daytan. Nagngina ti singir da. Agasam nga deta sa nga 10 pisos ti may sa timba. Ano la amin naman nga ibagbaga na niya bakit? Idi pa ilang amin nga ibagbagak nga agaramid ka iti gripo tayo. Kaskarina ayat ti agaramid iti gripo. Amin mo't abanagkan ka, narigat nga aramiden. Ay, saan man nga kasta-kasta na niya bakit tinay? Narigat no siyak ti makaungat. Tanya ti aramidam. Diyak pala agsasao ita bakit? Makitam tulatan no makaungat ah. Lakay, manon alawas asaan tabing misita ijay farm? Ket bisita pa'y mat ita ijay eskwelaan. Kumusta nga tan jay farm? Pagdanagam, kat adda mo ti binilin tang agbantay. Adda ni ading mo ame, kan nila kay na. Ewan ang... Saan ka madanagan? Tamamati ak abantayan daan alaing jay farm. wan matket di Numalpas ti sports activity. Numalpas ti sports activity jay eskwelaan. Mapantan tumanan bisitaan jay farm ta. Ay, agsakdukan, Mauricio. Wan ko mana na. Ha? Agasem dayta? Talo agalon ti punwam. Una na, ta inuman may. Bali 30 ti bayadam. Ha? Agsinger kayon? Awan kat katartarimaan mi dayta gripo. Naperdi nga main, kat nagastos mo ti agpatarimaan. Awan mo't pagbayad ko na na. Sige. Uray si kalangarudan ti umay mang tarimaan no maperdin tumanan. Tangdanan dak ah. Anya! Naskan ka di pa kat makisaksak do kayo ma. Ay, saan ako na makisakto? Ah, Nagadunita mabalin ko pagsakto na libre. Pabayadan yung matlaminan. At sardungan terapis na. Apay aya? Anda pa panak. Rabi rumor ka? Marorodak iti da dya bakit tinay. Sungay kakman iti pagnakman na. Anya ti kayat mo asawan? Maturog kayo kit din karang iti ubing. Agawid ak tulatan. Asino mat nga tala ito bigat nga tuk-tuk-tuk. Mabiit lang! Oh, nanatinay, si kamat gayam. ay naperde jay gripo may. Ne, apay nga dito iti umayo pangibagaan. Umay ko damagan na no asino tinang perde. Nilakay mo. Ayan na. Nakaturog pay. Nagsapa kayo mat nga umay. Deyo ko naan, anilakay ko tinang perde. Ta saan na maaramid dayta. Narigat, agpapabasol nga awan pamanagnak na. Ay, jakmat kat pabasulan nilakay mo. Kat, apay nga imay kayo dito'y balay abigbigat. Umay ko damagan na. No adda oras na. Taumay na kumatarimaan. Total, may sa kayo mat ngagsaksak daw. Ada trabaho nila kay ko ita. Ha? Adda trabaho naan? Kan may sa, aadaw ti aramidan na. Ay, sino nga ingatan timang tarimaan iti gripo may? Ayan na ngayon na natinay. Nagawidan na. Agpunto ka man kanyak, Mauricio. Napirdi ka no gripo da. Sika ka di tinang pirde. Saan ka na tagari? Sika tinang pirde. Natangsid gayam. Nagimot. Bayam. Tauray suda kat awan pagsaktuan da. Agpapada tayo nga awan danom na. No kasta. Isuti na panam idirabi isu arimuar ka.
Sigurado ang makiktot ni ading ko nung makita data. Apay ngamin adi mo imbaga ang mapantabisitaan jay farm. Kaya't ko nga rod asorpresaan ida. Kaya't mulat ti mang kikiktot. Anya ti panag ko na. Itagta ka din jay tang dandaan at bantay jay farm. Ay katun kaskari na ayamat ti agbantay iti farm. Manungay mo ti itagta. Ay kat, jay kalkalaingan na Ala nga ro, parta ka mo ti ag-drive. Unaan tapay ijay farm. Kakpasan na, mapantay jay balay daading mo. Ay tamangala ta iti manok apag sasangwan tayo. Naglulukmag siguro dagiti manok ijay farm man niya. Sigurado dahi talakay. Mayat apag sasangwan tayo inton pangal daw. Bakit? Awan mo dagiti tarakan na manok dito farm. Huwan nga rod, napanandan nga eh. Kinitam ka di ijay unag. Dagiti pinanawan ta abagas. Awan lakay. Puro maragmag tinagbate. Apay nga yakasta. Ala, mapantatadamagan ta ka ni ading ko, no apay. Saan na ko maakagura iti daytoy nga ibagakan ka bakit? Ngam panagkunak, saan ang mapagtalkan dagiti nagbantay dito'y farm? Huwan nga rod lakay. Naibusat amin at arakanan. Nadismaya akpay. Kababain pay ken ka. Tasyak tinangisingasing nga italagta kadakwada daytoy farm. Bakit? Nakaluto ka ka din. Tarasamat ang tanim abisina kaun. Ang angarag pa dahito manok nga inyawid mo. Adadim tengalugan ita sangot ti balay. Damanang ko nansi. Ay, saus! Apay akilat ngay mayda. Anya ti aramidan tan. Sigurado nga agdamag dagita. Apay adi dalay bagbagan nga umayda. Awan mo tan tinagbati at arakan ijay farm nga intalot mi kada kayo. Ay, kwa ngamin manang. Uray dagiti gamit mi ijay unag. Awanan. Ininot abinun bunagyaw. Nay, daiti matyaman lukong ko ijay. Daiti pinggan. Kukwak pa'y dagita. Inalayo mo't aminan. Ay, binulod bilaang manang. Saan kayong matgayam ang mapagtalkan? Amom, di pagsasao ako nana. Nulukluk kwam ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Pakawanan na kami manang. Itak lang amarik na tinakaro abain. Gimurang damanang kan bayaw ka data. Sikan tumat ngamin. Basol mo daytoy. Sukatantan nagiti nalala ta. Di nakiramraman. Tas si kalaang matinapan nangal ala kadagita. Manok kas kadabagas. Ininot mo abinun bunag. Kaano nga ta ayang agprogreso tamat bakit? Tay ko na ni manang ko. Lulukluk kum ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Ura ni nanatinay. Pirmi ti panang kusilap na kanya kita'y nagsinabat kami. Mabainak pa'y at tumalyaw kan kuana. Kastala ti biyag lakay. No nagaramid ka iti dakas iti padam a tao, puro malas ti maganab mo. Pagbalbaliw tan bakit? Baliwan tan ti kasto ng style ta. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ngam tinak patpat dyan. Paypay suntay tan bakit? Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Anyang iter aramidom di bakit? Nakadi-4 ka may. Pati pa nagdi-4, dilawang pay. Anyat orasan, Ay, di mo damagan kanya. nalipata mo, jay PTA meeting da yun John. Jak nalipatan, anya pay laang mati oras nga eh. Alauna jay meeting. Kag nagsapa pay laang man. Anya nasapa pa'y? Alas 12:30. Wun, mapanak madamdama, danag mun aya. Kababain, numaladaw ka manag.
Maray, anya day ta nakasurat di ta blackboard. Dagiti nabutusan a PTA officers. Ha? Nakapili kayon? Di dakla inura yan. Kat no pasado alas 2 kamot ta na si Mangpay. Ni, si Kapay Gayam ti PTA president. Wen tasyak mo't ti binutusan dagiti naganak. Uray sakla kumamit ti vice. Apay ngamin aya, analadaw ka. Tunggal ada meeting, maladladaw ka. Nakaturo ga nga road, nakatuglepak. Ay na, mare. Inton maminsan kanton apabutusan. Hay, uray sakla kumamit ti Muse. Na, Anya nga tinagmimitingan niya. Jay kano project. Anya project. Jay sa kano alad ti skwilaan. Apay ka no? Kaslasaan ka sigurado. Saan ka nagdengag? Naladawa nga road. Naladaw ka manan. Dayta ket tikunkunakken ka. Di mo laki nasaritan di maestrada Junjon. Naladawa nga road. Kanayon kalat na nakasta, Maria. Amaw, di pagsasaw ako na. Ti tao amang ipatag iti oras na. Magunod na tigungkuna para iti masakbayan na. Oho, dyan mamati. Adula amin day tangay bagbagam. Awan pagbambanagan ti biyag tayaw no kasta kalaeng, Maria. Jak tumapan makimitingan. Si kantulaangan. Masango kayamat ket amumet ang nagadot trabaho. Nabayagan nga arapaap ko ti agbalin a PTA officer. Agasam, tay di simmang putak. Nakapili dan. Alangan mo, itabutusan da ka, ket kanayon ka maladaw. Kabailak ti agbalin a PTA officer. Jay Muse, naglakalaang mo. Ay, Miyos, ay, imbag kumamot napintas ka. Na, Tila ar-ara pa apamat, ambisyosa. Mala, ilista yon, tinagan nyo kadagiti kayat na makipaset iti livelihood program. Ilistak tinagan ko Kayat ko day ta programa. ay, uray siyak Ilistak man tinagan ko. Kompletuan nyo pati cellphone number yaw. Wala, tapno, awagan da kami, no, mangrugeti seminar. Ante, Oh, Kunrado, apay? adaman gayam paseminaryon para iti livelihood. Word, nagado ti agpalista, Ilistamot nun, ani bakit ka? Hindi pa lang ibagbagak nga ilistam. Apay, kayat na? Kayat na tayo dyan, tawan ar-aramidin na. Ay, ayabam tao may na ilista tinagan na. Siya kon, timang ilistay tinagan na. Ibagam ken kwa na amang rugi ti seminar mi inton umay alawas. Wan ante, ibagak. Ken, bawal ti agabsent. Ken kang runaan, bawal ti maladaw. Maray, amom ka de, nailistan tinagan mo kadagiti maki-livelihood. ay, asino ay tinangilista? Nilakay mo Mayat man. Agkakagrupo tayon to. Ay, won, sigurado day ta. Kaano ay amang rugay? Awagan da tayon to kano. Nasaya at taikanda tayo iti pagbirukan tayo. Wen agsagana kakit di Kanayo nakmet ang nakasagana. Ay, amang numaladaw kanto manan. Ay saan? Apay kumaamaladaw ak ngay. Masapul masapa ka mare. Amumet nga adu ti mayat maki-seminar. Ngam gaputaan tinilakay mo jay coordinator, inraman na kan. Apay, inlistan tinagan ko kadagiti maki-seminar para iti livelihood program. Hoy, asino tinang ibagakin ka? Ni Kumarek abet Ibagak pala kumakin ka. Ino na andak betan. Agasam, mano akalugaran tayo ti bimaknang. Kalpasan anaki livelihood seminar da. Ketuwain, nagnegosyo da kalpasan ti training. Daytoy nga tanti urayan ta aswerte lakay. Ay, iso na. Basta makiseminar ka pa yung muna, kan nag-training ka. Nalakalaang mo dagitakit. Nay, di oras kita ang mga numaladaw kan tumanay. Ni antim lat tagayam ti coordinator. Mayat man.
Naibaga ka dikan ka ni bakit mo ti rugi jay seminar? Saan pa'y matante? Apay, mangrugain. Idi pa'y napalabas alawas ak nagtix ken kwa na. Intun lunisan. Aya, Masapul masapa kami nga agkikita ija munisipyo. Alas 8 amang rugay. awan ante. On time tanay, masapa asumangpat jamang seminar. Amo na day tanante. Ipalagip mo. San mo aliplipatan nga ibagakan kwa na? Nag-text gayam ni antikkan ka. Asino nga anteng? Ni antik a coordinator iti. Awan, unay ka na ya. Amo, Intun lunes gayam anti seminaryo. Lunes, alas 8 iti bigat. Ijay munisipyo, ti pakaangayan na. Amumot gayam. Ha, siyak pa iti kunam. Nay, di mo liplipatan ha. Apay kumalipatak ngay. Kababain ka ni ante. Mapanak, unay kalaki din na ya. Saanin ang masapul nga ulit-ulit. Ayan nga tan ni kumarik a Maria. Awan mo tayo. Anyat orasan. Oh, Beth. Makiseminar ka kadi? Ay, wen ante. Urayak lang ni Maria. Iso nga min titungtungan mi nga ginuray kami dito yung junction. Umuna ak nga rudan. Tane, ornusak pa jay venue ti pagseminaran. Sige ante. Sumaruno kami to kan ni Maria. Hello. Ayan na ngayon ni bakit mo? Mangrugin ti seminar. Andak di ti trabaho ante. Amo namat nga itangal daw ti seminar. Isulaangan ti urayan mi ditoy. Unay mo't daytan. No awan pa ilaan, mangrugi kamen. Sige ante, taawagak. Inawaga ko ni tinaminano. Ngam saan asumong sungbat? Ha? Angay nga tanti nararamid na. Anyan ti oras. Ay, sus! Alas 9 mat gayaman. Ay, di seminar may naladaw akong... Hello, lakay. Anya tararamidam? Pahilo-hilo ka. Awan kay di seminar. Uy, nagrubat ako. Imawag niyan tek, kat awan ka kanoy jay. Agrubatak nga rudan. Agrubot ka pa ilaan. Ay awanan malpasdan. Mapan ako. Ay na, Mare. Itala nga umay ka? Nalpasan ti seminar. Sobraman ti ladaw mo. Insublimin dagiti tugaw. Ay, nalpasan? Nagsapa kay mo't analpasan? Ay, katno alas 8 anang rugi, Mare. Apay analadaw ka manen? Ay, indublik ngamin tinaturo. Ha? Nakariingak iti alas 5. Kat gaputan na sa papay, nakaturo ga manen. Ay, naaldaw anak mo't tin anak kariing. Naurnos min dagiti tugaw. Nagawid pa yan dagiti daduma. Anya nga iti sineminaryo. Ay, ado sayang nga rod, tawan ka. Unay kamit nga minan. Nagkaro matiladaw mon. Sumangpet ka into nalpasan ti seminar. Saan man nga tupak-tupak na kita inawam? Ang mga mabong na katawan may gatang iti baraw. Taimbes sa dumteng ti swerte. Ang malmalas tayaw, gapo iti kinamanagdadla daw mo. Kasano? Ungot ka lang nga ungot. Makapahay blood kamot ngamin. Nay, apay apa basulan nak ngay. Naladaw kagaya medyo seminar. Kababain paikit din kanyante. Basol da. Nasaan ko maabasol na ngay? Apay ngamin tadidak inuray. Ta sino ka launa yun, urayan da? Pa-importante ka mo. Imbag kumaano, minutos lang, tipan nakaladaw mo. Hanggang asam takagudwat oras ang maladaw ka. Ha? Addan to pa'y sumaruno. Apay, daytoy lang ngaya. Mabain ako na makisarita para kin ka. Siyak ti mapan makisarita kin ni Antem. Tapno awan may bagbagam. Turumbang lang nga si ka, no talagamot lang interesado ka. Saan na kun anam na maun, ang makisarita pa'y para kin ka. Oh, maray. Apay,
Papanam, ta naka-make up ka pa'y. Ay na, Mare. Bagay ko matlaan. Bagay ko dahil make up ko. Ay, mapan mi man alaan jay certificate mi iti kalkalpas a livelihood seminar? Ay, kastaya. Kanam mom, adda kumpanya ang mga lakada kami nga agaramid iti produkto da. Ay, mayat man no kasta. Amin kami anaki seminar, naala kami, sika. Ay, mom, numano ti sweldo me. Ay, huston, di mon ibagbaga ta umap-apalak. Sayang. No nakiseminar ka kumaide, ay napili ka kumamot, ah? Maray, addapi nga ta sumaruno a seminar. Ay, day ta ti Jack Ammo, Mare, bareng addan topay. Ilistanak man mo para iti sumaruno a livelihood project yo, antay. Inlista ka inin. Agam saan ka matanak ka umay? Makaumayak itan, anti. Ipagpagapong mutin akin nila kay ko ang kaanakam. Ay, napunon da ito listaan. Isingit na kun, Napuno nga rudan. Ilista na ko na, ante. Uray di talikotong. Mabalin pa'y mo, tada pa'y space na. Likod ti. Day talistaan nga igamo, Sige, madlagad. Haday ta. Inlista ko, tinagan mo. Ay na, agyaman ako na, antay. Saan mo aliplipatan jay oras ti seminar, ah? Ay, una yun. Nagkarumot ti traffic kan, Mare. Ay, when taad nga min parada para iti fiesta iti munisipyo. Ay, una yan. Talaga ang maladawak manin iti seminar ti livelihood. Talaga amala daw kan ano ko nam amang rugi iti alas 8. Sinapsapam ko mga min ati nagrobwat. Sika, papanam. Mapanak iti trabaho, Maray. Ay na, ay, agsweldo kami, sika. Agsweldo kan? Siya, mapanak pa'y lamaki seminar. Inton maminsan, sapsapaem ngamin. Tapno saan ka amala daw, Maray? Wen nga ron. Ala, ammom ton inton maminsan. Kat saan kanton amala daw. Kasta latibiyag Ti tao amang ipatag iti oras na. Magunod na tigunggo na para iti masakbayan na. Nakangega kun iti kasta pagsasaw. Uy, nangagbumagaya man. Kahit apay nga ron, akanayon kalata amaladla daw, Mare. Awan ka kanuman mutan ije seminar. Apay nga ang tanak nga ikat napanak mo. Apay nga rod nga awan ka. Kasano ka nag-traffic idi napanak? Ay, naladaw ka man na yun. Sinapsapam ko matinapan Di nakpabasulan. Pabasulam di traffic. Awa na yun. Saan nakan nga ikan niya ante iti gundaway. Kasi kamot na di makisarita. Ay, pakpakawan. Mabain ako na makisarita para kin ka. Kastam latan. Ay, awan latam mo ka nga balbaliw ka pa. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Sa anak ko na mapanidya balayaw. Anya ka na iti gagaram ko maiji balay may. Agparti kami ngamin iti babaw inton Domingaw. Mangayab ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, dahil samod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipapunyag na ngamin di apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak nga agpartay. Pati ko maagluto Hustaw, ta nalay nga agluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Enruar mo manan day tadakkel abunang mau. Papanam, Basta rumwar da ti abunang, amumaw no sa dinaw ti papanak. ay na, basta rinwar ka nga igam mo day taabunang, madanagan akon. Anya ko mga iti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min lukloko. Datang iwat maw. Pamangan numangag da ka. Oray di da mangag, no adda makita, iti aramid mau.
Maamuan dan tumot laang. Sanda amamuan? Awan lakat ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumot laang amaamuan ko lang arudan. Saan ka man na tumagalit? Di nakbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadag sangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karnay. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kastala ti biyag Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaat na nagranatan dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan ang nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, taintun Domingaw. Inta ka no agparti iti babaw, idiayan dakwana. Agpabunyag kanukat, tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro Iso nga raw da si kati inayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta. Dagiti ka di sigod akakaduam. Saan da ka di nga umayaw? Ay, agin lilinis dagiti paray. Jak amu ano inton jak makitkita. Ang mga nubukudan da, adidak ibingayan iti maipuslit da. Ay, kasta siguro Wano, narawat ka nga talaunay. Isu para pulutan dala ang ti ipuslit da. Di da kan inraman. Agin dadalus dakit di ata iso tiyamaw. At daman siguro papanamong, awit mo mat ibunang mo. Sigurado man da ito yan. Ikatin nyo man ti aramid yo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag ije pagpartyan nyo. Umasidag da nga road. Apay kat adi mo iramanin. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayaatan ti boksit amin dagijay. Nga uray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko adingwan. No umasidag lakit day. Apay kit dingay. Anya nga tamot ti mariknam. No dingwan mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kitaan da. No jak ida iraman apakiparte. Kita mo, nadang masidag dito adinguan paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay, kita mo na ita umasidag nga kinikinay. Agsagana ka. Ay, sige pare. Andan iti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uwan paray. May isa, dua, talo. Aday ta, naalan. Pinutan mo untay kargam dito sa ako. Maglakid din ta na sapata. Awan pa'y tao akadwata ditaw. Isong imbagak amasapata. Tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanin umasidag ngagngat-ngatingat. Bulos akal deng. Sikamot ti magtiraw. Sikamot gayam day tama ng Berta. Nagkuyog mo't gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wen ading ko, ngam adasaan ko akayat nga aramid da. Hay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya, dayta ti saan ko akayat nga aramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak to pa'y asaan na nga isang put ijay balay, ti anyaman nga inala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anya pa'y ngay, no di saan nga ijay kakadwada nga ereng iti arak kan pulutan. Na yan dagita abartek. Imbagak kan kwa na, asaan amang iramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iji impyerno, gapulaang iti karne. Naimas matgayam ti aglaw apato kan kaldeng. Nasa umang paray. Adda ko mamanan agpaparte. Tapno adda manan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte. No kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo ta paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo ba dita? Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito'y talaang nasideg. Addan maanupan.
Imbag ta nagsabat ta si Camila. Apay ka din, nana. Awanan kayo itibain iti asawam, agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramanan niyo siguro ken ni Berta je pataw ken kalding may. Patukan kalding. Di ka maawatan, nana. Adda nakakita nga inraman dalakay mo ken Tomas a pinakibagkat ti kaldeng ken patumay. Ah? Ay, saan ko nga mo day tanana? Agpulumot laang ti asawam, ken ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensyan, nana. Ngamawan amumi iti day ta napasama. Idanon mo iti asawam, nga dadakes a mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, nana. Makarmadan to adwa. Imbag ta nagranata dito'y manang. Apay ka di ading ko. Nagsabat kami kininana Juana. Makaunget anak kisarita kanya. Ha? Kaapay ang makaungat? Inraman kanu damanong Tomas kin nilakay ko ti kalding ken pato da. Tiniliw da kano. Ay, oo na yan. Mangibabain da talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada adwa. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada adwa. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain ka. Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni sa Berta. Naibaga ni Juana kan ni Mila. Ay sus, haddan to kanu aldaw yo adwa. Karma! Patpatsem na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kay lamabain. Day tangamin kinaarsabyo kat iti pulutan. Di makipulutan ka matno kayat mao. Ay, di nakitultulad ka na kayong arsab. Naunaam lang tinangibaga saan mo akayat. Ang awan makakit kita at sas. Amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Nay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi na jay. Saan abunos day jay? No di ka tinatakaw day jay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akaldeng. Nagsayang lakit deng. Saan ka mat asumanorsura? Tamangan no isarunoda ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akaldeng ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprian dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita kakasla na ulaw ti dakkel akalding ni Juana. Adda iti arubayan da. Amang ano adda nakan na makaulaw. Ay, sigurado asa na makataray no kung namakasla na ulaw. Inkatiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Dumapan iti kasupukan. Tiliwi maon. Bagkalamadagaws. Adda manen pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balay da. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutuan ta. Saan lang nga pangilutuan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. Adda manan pulutan ta. Nay. Apay ngay. Pagkurkuri paspas matikalding dito'y karuutan. Ay, nagmayat. San ko napagrigatan at iliwain? Ala akon kat episok ko dito'y sako. Aday ta. Ay, kita. Magnaak nga kaslawan ang yaman. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akalding ti kargati sa kung awit ko. Nakapangan siguro daytoy iti komporme. Nagmayadain.
Adamanan pagpulutan may kan ni Pare Tomas. Natay sabot ng tikalding insang putbaw. Pinang-ormo ka day. Rinapat ko lang tisakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pa'y. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapaitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ang ginom kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagi. Adda papag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na, adagaya man iti buksita. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata, anakita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tag korkoripaspas kan naulaw akal deng. Ay, angam, amungatan ni Juana, nga awanan ti kalding na. Kasano ko mga muna nga kat di namat nakita ng nalam. Ti pakas daawak. Apay nga agkorkoripaspas, iji arubayan da, idi nakita. Ang mga noadanakan na, iso ang naulaw. Agpos-posipaos, adi makatal na. Saan tan aparikot, no kasano ang naulaw. Kan natay. Tinaskan ita, adda pulutan ta. Ay, wala pare. Tagay. Ay, mastikal direta kan pinapaitan. Nangagkaw amin asaritaan yaw. Itayak pa'y dita ngam didak nakita. Adda ka dita. Anya kumatiin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kaw day tapulpulutanan yaw. Amuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisijaw. Napan na inarab ti ka is-spray anat nataan. Anya, nakapangan iti pestisijaw. Kitwan! Iso siguro ana ulaw. Agalwad kayaw. Amangan no dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, binugwam ka diyan na yung bagtay karnet kaldeng. Ay, sigakid di sapay mangrumi nga agsakit ti dyan ko. Ay, Oras siya karam. Agsakit ba't ti dyan ka? Day ta tinalalat ti arsab akas kada kayaw. Ibagayaw ka dagiti asawa yaw ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at day ta. Anya itanday ta nga inaramid yo. Natay akalding sindayaw. Laglagi pa nyo da ito'y apagsasaw. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat nga minan ti aramid yo. Jakpay kayat ti tumanga di barsa nga. Ay, uray siyak mo jakpay kayat. Ay, madigayam. Ay, dakas ti aramid may. Jakol kayat tag sinahay tinatay akaldeng. Ay, uray siyak. Jakmat kayat. Kasano kumapay ang makasida kayo, no sumaruno kayo matan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Saan ako nagagsiday tinatay akaldeng. Hindi na kumamot alalaan apaw. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwakaw na. Sana na maulit ti dakas nga aramid may. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Timula ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran intundumteng ti panawen. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Dagiti daduma ababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, sakla ko man nagawa-awi dan. Ung tandak matlagayam. Dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni manong mo.
Agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Paradak manan. Sa baliak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaasa iti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kini Manong jay daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo ti agmula. Idi pa'y aday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y la kumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, hindi pa ko mga imbagana, Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay, kaibingayam man langan, anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kumpleto da ijay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay, kat ipabulod mo pa ilang kanikwana, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlat ta matiam mo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Pinulahay mo nga minag. Nasaya at kidyan, agbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yat Kano bartek na makanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kanurugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di na jay daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka maamanan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita dayak. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Saan nagaputay nauna ka kat nalalayin ka kamsak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga agkapsat. Ni manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na barta ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nga agbarbarta ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na bartak? Ay na, apo. Ang mga nunya ti maramit ko kang Ay, bye amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O nya, mamati kan nga danalawa adagak? Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Anya nga itimulam. Di uray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, di igitiwaeg. Sikatin nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti day ta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan a planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di uray man nagpatpat nagwano, agmalmalam tayo nga, ginom dita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dangit ibabarkada. Ay katwa na, pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok teraramidak manong, di nakman bibiyangan. Ala, aywan ang tidaga
Impatawid na gitinaganak ta dayta. Kat, tuwan ba't ngamin? Pag numaran ta daytoy, nulakid di ta among maiwanan. Wen, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidek. Mangipatakderak itibukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit kang rodan. Tarugya kong trabaho dito. Timbagak, rugyak trabaho. Angam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni Manong mo Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagda ngam iti daytaw. Anyamot dayto inaramid na ngay. Sinsinan. Kan ti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Iso nga rod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam paray. Katwan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dagan. Ay katwan ha. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talaga yan. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Nga rod, nanipon na pa ni Jibangkag nananang. Ado ngamin katim pagatang nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang yung iti agas nyo. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, taadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pailaeng. Tamang rugrug ay. Kunak nga rod atulungan. Kuna namit asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaeng matngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadak dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo, kan agbunga da. Ne, damat awit mo amanok, paray. Pulutanan tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli mag, hanggang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak timang parte, tayong kagumatang iti arak. Alangan no dudu atala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nagiti babarkada ta. Umay da kano intun madamdama. Ala, ingka nga roden partyen day tamanok. Kita am day di alakay. Kumit-kita dito'y ayan ta. Aywan, sino ngay day talakay? Isu day tag nanad iti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga ron ngayon kaparachina. Ay, naibagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ka, ti pagtaltali na edakaw. Ay, kastaya. Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabe nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray? Aginumdan sa ijay tunggal rabi. Anya? Kat no nirela ang bati amok nga day jay. Kinti may sapay mare. Tiniliw da di manok ko. Tiniliw da? Ayo na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababain ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagiti tarakan kao. Nanipod ang daday jay maray. Mabalin ka bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da? Umay ka manan mangalay ta bastumon. Awan sapay mo tinmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain Sumanao ka, di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka arubay wala kay jay.
Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutan nyo kung dagiti babarkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti babarkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga agarami na kitibukor ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo. Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo manan ti kaarubayo iti alakay. Nga adda mapukaw at arakin na. Aray, mulaan tayo manlaangan iti kamuti da ito'y dagak. Tapno awan ti makuna ni manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun tong arod ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga ngagbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga rodin. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, day tati kunkunak kahit. Sinasadot ngamin ti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da dyan daga. Sana pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Ano ba ya? sibugan tamat adag iti mula tayo. Diyanan. Nagbiag dagi jay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiag dagi day ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day, ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikatitiroot. Duatan pag tinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kastala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak ano nalipata mo day ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni manong mo itimula na, anateng. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, immo na kapay anagmula, ang awan samot ti mailakom. Ado. Ado, kunkulam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to, ti mapaglakwak ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkale. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma, ang binalitong agmat. Di ta banda, di ta tayo agkali. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Uray siya. Nasakit mo't tinakam ko.
Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tuman timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iya sudah memankin dito yung data silaw. Tas injak man dito sigarilyo. Hindi mo idagdag kat di tapan awa diting to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano napuuran? Nabaybay andaray, digas asilaw idirabi, tanabarbartag da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da Gamagalwad da dya tao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapaay na. Ay, ken awan samot kanut bagas jain mula da akamutay. Kasano nga da, kat binaybayan damait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbang ataripatwan. Tapno pagnumaran, inton dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko man mo, ti kabsat mo nga amirisan day ta pagsasao. Anya lakit din day ja kabsat mo, ay, saan latang agnak-nakam? Hindi pa ila binagbagaak, gamdinak dengdenggen. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsing. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsing. Agbalbaliw ka nga minan. Kanwag mula ka, nasken at taripatwam. Asaan aday ta agbartag ker aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsing. Para iti pagsaya atam. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.